ኢየሱስ ነው። ሃሌሉያ እስታሜን ኢየሱስ ክብር ኢየሱስ ነው። እስድከምስ አሜን ሰበል ሃሌሉያ ምሳሌ አለ መጽሐፍ ምሳሌ ምዕራፍ 1 ቁጥር 30 ነው። እግዚአብሔር ቃል ነው ሁሉና ተጠውይና ከመንጎ መጽሐፍ ምሳሌ ምዕራፍ 1 ቁጥር 30 የሚሰማኝ ግን በእርጋታ ይቀመጣል፣ ከመከራ ስጋትም ያርፋል። አባት ሆይ እናመሰግናለን። ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን። አንተ መልካም ነህ፣ አንተ ደግ ነህ። አባት ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስም ስልጣን በዚህ ሰዓት ሰማያት እንዲከፈቱ እንጸልያለን። ቃልህ እንድታበራለን እንጸልያለን። አባቴና አምላኬ እግዚአብሔር መንፈስህ በላያችን ላይ ይፍሰስ። በኢየሱስ መንፈስ በላያችን ላይ ይፍሰስ። ከቃል ውስጥ ድምጽህ ይምጣልን። እግዚአብሔር አዚም ድንዛዜ ሁሉ በኢየሱስ ስም የተመታ ይሁን። በኢየሱስ ስም የተመታ ይሁን። በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። እግዚአብሔር ቃል ከናገር ተብሎታል። የሚሰማኝ ግን በእርጋታ ይቀመጣል። ክብር ኢየሱስ ነው። ከመከራ ስጋት ይላል ያርፋል። እና መልእክት ያረስቲ በህድአት ምንባል አይ ቲንክ ትግርኛ ህድአት ይባላል። ርጋት እና በህድአት ምንባል እና በህድአት ክነብር ተፈናካ በህድአት ወይ ተረጋጊና ክነብር ተቆይና እግዚአብሔር ቃል ሀምዝ ነገርና ክንሰምዖ ዝግበአና ድምጽ ክንሰምዖ ዝግበአና ድምጽ አገርና ከንዘና እግዚአብሔር ቃል ይናገር። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደጋግሞ ተናግሮታል። ከምትሰሙት ነገር ተጠበቁ። ምክንያቱም እንሰማው ነገር አብዮትና ተጽዕኖና ምንጻ ኃይል አለው። እንሰማው ነገር አብዮት አቅጣጫና ምያ ኃይል ነው። ሰው ከምሰማው እንከል ዝምላ ከምሰማው እንከል አይነበር። ስለዚህ በህድአት መንባር እግዚአብሔር ፈቃድ ከሙሉድ እግዚአብሔር ከምሰውዕና ሰባብ በህድአትና ብርግአት ይነበር እግዚአብሔር ፈቃድ ነገር ግን በህድአት ከምብረና ዝኽል ግን ሓደና ሓደ ብቻ ዓለም ህድአት አይበና ሁነታት ህድአት አይበና ወይ ርግአት አይበና ህድአት ዝህበና ዝኽል ሓደ ድምጽ ብቻ ክብር ኢየሱስ ይሁን። እስቲ አሜን ይስሙን። ሃሌሉያ እግዚአብሔር ድምጽ ብቻ ህድአት ክብርና ዝኽል የሚሰማኝ በእርጋታ ይቀመጣል፣ ከመከራ ስጋትም ያርፋል። አረ ሃሌሉያ እቲ ዝሰምዐኒ ብህድአትና ብርግዓት አታዩ ይቕመጥ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዕረፍቲ ይቕመጥ። ብህድአት ማለት ወጀብ እናሃለየ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ጸጥ ኢልካ ምንባር ዘናውፅ ነገር እናሃለየ ዘይተናወፅካ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ምምልላስ ማለት ዘፍርሕ ነገር እናሃለየ ዘይፈራሕካ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ምምልላስ ማለት ብህድአት ምቕማጥ ዘናውፅ ነገር ግን ዘፍርሕ ነገር ግን ዘጭንቕ ነገር ግን ነገር ግን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ግን ዘይተጨነቕካ ዘይተናወፅካ ዘይተረበሽካ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ምምልላስ ማለት ነው። ህድአት ምንባር በህድአት ነበር ከተዓይን ሰውና እግዚአብሔር ሰምሰ ዓለም ንዓለም እንተይዋይ ድምጽ ነው እና ንዓለም ድምጽ ነው። ህድአት አይበቃ ዕረፍቲ አይበቃ ዕረፍትና ህድአት ዝብ ሓደና ሓደ አማንኛው አይነት ወታት ከናሐደፈና በዳት ክንወጽ ክናአቲ አማንኛው አይነት ግዳሮት ከናሐደፈና በዳት አጥም እግዚአብሔር ክንመላለስ ገብረና ሓደ ድምጽ ሱቃ ለእግዚአብሔር ድምጽ ብቻ ክብር ኢየሱስ ይሁን። የሚሰማኝ በእርጋታ ይቀመጣል። ዘይሰምዕ ሰብሲ በተቃሪስ ብርጋታ አይቀመጥም። እግዚአብሔር ዘይሰምዕ ሰብ ብርጋታ ከመመጣ አይሄድም። ዝመርሖ ኩነታት ዝወ ድምጽ ሰምዕ ክብር ኢየሱስ ብህድአት ክመጣ አይሄድም። ስለዚህ ብህድአት ክመጣ አይሄድና እግዚአብሔር ዝሰምዕ ሰብ አብዛጭን አብዝልብሽ አብዛኛው ጽኖታ ብህድአት
أقدر أجزابي من الأسماء خبرني يسوع نمن داعي أجزابي بسمسة بدعات زملاء لسنا أجزابي أم نسمع وشي أن نردو برداري أن نفضل في التاتي داوود كنا قلت له أمزون سنة تروس عسل حتى أجزابي عندنا قدرنا قريب أنا مسلم بتشاسم ماوي هاي يجزابي هاليلويا هاي ما نقول يجزابي مسي يجزابي مسي تقول هاي يجزابي مسي حنا قصدنا إيه سوق عايزين هاي نجزابي مكان داوود معرف سنة بزاي واحد بفرح مشو خمس سنة نوري تبنا خمسة جنة خمسة ربشة يزدرس نقدر نقول عسل حالك مسلم داوود تايم حنا قصدنا أو زخبر نالي أو زوت مد نالي أو سجنا كل كنا داوش نالي حدا نقسم ليه بزيادة تناقل السوق أنا سميه السوق عداي حيلي نقزيادة خبرني يسوع حيلسي نقزيادة أرامين لعنو كنا تاسي حينا مني نقزيادة لعن استافر الناس حينا مني لعن استربشنا نقص حينا مني أراليلويا حينا مني أما ترى مش نقدر لا تشنا نقدر هذا أساس نقدر حيل بنا من نقزيادة خبرني يسوع أنا لعلي هنا كلام مقام الزابي خبرني يسوع لعلي زجنبه لعلي زغبه بنقر حينا مني نقزيادة حين نقزيادة مخان زردا سبع أجزاء يرسل مسجد أجزاء يرسل مسجد هنا تزري هنا تسمع حين نقزيادة مخان منا أتي هنا تاتنا أتي زلوا نقدر سمسنا عاد بنسالو أتي بنتسقع فرحتنا بالباش سبب خبرني يسوع أجزاء يرسل مسجد هاي رداتنا حين أملاكنا حين نقزيادة لعل هنا أجزاء مخان لعل زجنا أنا نقدر أجزاء مخان لعل تزافرحنا زاس قلنا نقدر أجزاء مخان خبرني يسوع لو أنا أملاك مخان اتنا مترش حيسي نأملاكنا نقزيادة مخان يفلت خبرني يسوع اتنا مترش حي هاليلويا اتنا مترش أستار سامني نقزيادة خبرني يسوع نأخذ تاعه كونه نزافرحنا نقدر كونه نزعل وجبنا تقدره كونه نمتلا نقزيادة خبرني يسوع سنتاكم نعمل نقزيادة عالم كل أمر كل مشتانا زين زين داسة بالمنطقة نقزيادة يسمى يمني سماني برجع أتزاي سمعني بفرحة بتشوفه بشدة خبرني يسوع برجع تاي كما تاي كما كرا سجاتهم يعرفه كما كرام سجاتهم يبص يعرفه مكرا وقت تقدروا كفونا جل يتاي يسوع كريستوس كما قلتنا بألم سالاتشي مكرا علباتشي نقدر أيزواتشو مين نرجعون عشان سأل أعلم مش تسي مكرا تهم درس يتاي يسوع ساينا نقدر أو ثم تكشف ما ناس ندرس من أنا ما درس تقدروا كل خلي نأخذ فلاسة كل خلي مكرا كل خمسة أجزاء يتاي يسوع كريستوس نقدر نجد أجزاء يسمى كما كرا سجات بسي يعرفني أتمكرني أتقدرني أتوجبني نقدر فرحاتنا سجات أوصل سبوتايني فرحاتنا سجات أفتسرتايني بوترا أيني ما تقصي زي فرحات يقبل تاني أجزاء أوصل أمتنا بوترا كيني ما فرحات أينو خبيز مونا نوعات مدرسة سجات أينو خبيد لهونا نوعات مدرسة أجزاء أو تزعمت الأجزاء تجمع أبزرنا بوتا لكن نجبرنا تاي فرحات نقدر تتسمع عن كم كما كراس جات ولا يعرف أو وجبنا حلفة طبعا يسوع فرحات ناس جات ولا داود كنا نقول تاني بموت لا مكان كلام به كفورنا على الفرح أنت اللي قال أرهالي بموت لا يخلق السنز نقدر نمشي كفون يمشي الفرح زعموا الثلاثة هيقول أي فرح مخنيات أنت زيادة الرنجوسي بسماني لي مسايا خاي خبرني يسوع نمن داي زي الناس زيادة يكسب مثلا
እግዚአብሔር ሰምሰብ እግዚአብሔር ብርግጠኝነት ሙስሊም ማን ይፈልግ ምክንያቱም እግዚአብሔር እንጂ እግዚአብሔር ምክንያት እግዚአብሔር ሀለወት ሙስሊም ነው ባይዘው እግዚአብሔር እንጂ መገኘት ነው ሀለወት እግዚአብሔር ነው أنا إخزامير سمسم تاينوي مجنيت نيوي أملاك أملاك هالوت تساير جدا يا إخزامير تاي مسكو مهارنا تبرر يسوع تاس بموت ترى مكان كلنا ليه كفون نالو بموت ترى تاي كموت ترى يمنا تاي نكير كيسوق فوت أكوري مخنياتو إخزامير سمسم تاس يومي سما كم كراس قاتمينا تبرر يسوع أتسمى سبتشار فرحة من يوات كايوتو زوج سجاد كايوتو زوج نانا فرحة نانا سجاد نانا كرا فرحة سجاد أوعي بأمانة بدفرة أقدمي أجزابي نمن الناس عقلنا عين يبي عين أتجزابي سم هاليلويا آمين عين تناس أتي أجزابي سم كم كرا سجاد مسي يعرفها أرالي يقول مكرات عرفتم مكرات يقول أي فرح أي سرقي الصبح شافوا من خاص بعرفتي الملابس بزي من الوقت الملابس تبرني يسوس هاي وترينا تجزابي سلس تجزابي سلس هاي بعرفتي الملابس زربر سلس زناوة سلس أقدمني أجزابي قز عارف سلس تعين بركة لي وترينا أجزابي نفلات الدنيا داود كنا كتبتاي إروفني أميني أملاك يدوم آمين زي عارف أسد أجزابي أملاك من أجزابي بارك فلك إروفني مسي أنا أملاك يدوم خدمنا أي أملاك مكان كتفوت مسي مجمع تاي إروفني خبرني يسوع عرف زوجنا خلني أجزابي جنسي أجزابي سمي خلي جوري العارف كان أجزابي باريا نمرد أمني يا جماعة نجزابي كمان نجزابي إيشاي نجزابي كله خالد هاليلويا بس أجزابي إيشاي يسوس تقولون أجزابي إيشاي يسوس كله خالد كله يسوس أجزابي فيسي من أمي زوجنا كده نجزابي سأقول لك يا أجزابي تاي مون أملاك خبرني يسوع مون تاي الرجال زي حد زي دمري زي أنت زي أنت ما نجي الناس أجزابي خبرني يسوع أنا أزباريات وزكاة كل دول كلام تأتينا أعرفتي أنا عارف كلنا بعد كل دول كلام أجزابي لازم يمني سما برجعتا يكمل كم كراس جاتي يعرفه خبرنا يسوع سمع سبسي هنا كان كلا زي ما أبغى تقدروا على الحرف الأساسي زي ما تصير مو تلام فقط على بس بأمن بدفرة أو مزارع من الناس ولا من هاي يجي من المعلومات خبرنا يسوع ስለዚህ እግዚአብሔር ባሚና ተሰማ ህድአት ዘሎ ዕረፍት ዘሎታ እግዚአብሔር አምስና ከመከራስ ጋር ዕረፍት ዘሎታ እግዚአብሔር አምስና ስለዚህ እግዚአብሔር ባሚና ሰምቶትና መጽሐፍ ቅዱስ ታይበና ዕብራውያን ሓደ ሻዕልተ ከጥንት ጀምሮ እግዚአብሔር በብዙ አይነትና በብዙ ጎዳና ለአባቶቻችን ለነቢያት ተናግሮ ሁሉን ወራሽ ባደረገው ደግሞ ዓለማትን በፈጠረው በልጁ በዚህ ዘመን መጨረሻ ለእኛ አብሮ ኢየሱስ የሚሰማ ከመከራስ ጋር ያልፋል የሚሰማ በርጋታ ይቀመጣል ከመከራስ ጋር ያልፋል ታይዝገብረኒ እትሰምዐኒ መንሰል ማለት እግዚአብሔር ይሰማ ስለዚህ እግዚአብሔር ባሚያን ሰምተና ዕብራውያን ትነግርና ታይታይ أبطنت كذيسي بأبوتاتنا بالنبيات أجري تناجري أبولو كذا بنعمل أبوتا إخزابي تناجري بالنبيات إخزابي تناجري نجار الدين يلوسي
ከዚህ ናዝና መጨረሻ ዘመን ግን ሁሉ ወራስ ብገወረ ቦዱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ታገርናይ ተናገርናይ አረ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ታገርናይ ማለት ተናገርናይ ተናገርና በመንገድ ቦዱ በኢየሱስ ክርስቶስ ገሩ ሃሌሉያ ሐዲስ ድምጽ የለም ኦሬዲ እግዚአብሔር በመንገድ ተናገርና ቦዱ በኢየሱስ ክርስቶስ ገሩ ተናገርና መጽሐፍ ቅዱስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተናገረ ዮሐንስ ወንጌል 10 ላይ አናዝ ነበርኩ አብዛሃበኒ ተብሎ ኢየሱስ ስለዚህ ቦድ ጌታ ገርናይ ተናገርናይ ተናገር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በባህሪ መንገድ ተናገርናይና ቃሉ አድርግና በቃሉ ተናገርና እግዚአብሔር ድምጽ ከእግዚአብሔር ቃል እንጂ ሆነ አይደል እግዚአብሔር ድምጽ ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ተናገርና በቃሉ ተናገርና ወንጌሉ ተናገርና ተብሎ ኢየሱስ በመልአክ ተናገርና ስለዚህ እግዚአብሔር ከሰመጠ ሆና ቦድ ጌሩ ተናገርና ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰመጠ ሆና ቃሉ ከሰመጠ ከትንቢት ጸናይ አትንቢት ቃል አረ ሃሌሉያ ባይዘው ከትንቢት ጸናይ አትንቢት ቃል ጻሐፈ ጴጥሮስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናተራራ ሰለስተ ዮሐንስ ሲያቆ ይዞም ገኝ እግዚአብሔር ክብር ይሰጥ እግዚአብሔር ደመና ዝራይ ክርስቶስ ኢየሱስ ሙሉ ክብር ዝራይ ይሰጥ ፊቱም በፀሐይ አበራ በፊታቸው ተለወጠ ኤልያስና ሙሴ ከእርሱ ጋር ሲነጋገሩ ታዩአቸው ሻዕል ድንገት ድረስ ልናገሩ ሻዕል ጠፎ ድረስ እግዚአብሔር ክብር እግዚአብሔር ኃይል ስለማመደ ሰቢ ጴጥሮስ ነገር ግን ሁሉ ግርማውነት አይደለም ከትንቢት የጸና የትንቢት ቃል አለን አረ ሃሌሉያ ከትንቢት ይልስ የጸና የትንቢት ቃል አለ የጸናይ ጸናስ የትንቢት ቃል አለና ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተናገረና በቃል እግዚአብሔር ድምጽ እንዳንሰምተና በእግዚአብሔር ቃል ምስቃል ህብረት እንደብርተና እግዚአብሔር ድምጽ እንሰማ ማለት አውቃሉስ ላይ ነው ክርስቶስ ኢየሱስ ትምህርት ነው አውቃሉስ ላይ ነው እግዚአብሔር ሐሳብ ነው አውቃሉስ ላይ ነው እግዚአብሔር ፍቃድ ነው አውቃሉስ ንግልና ንይወትና ናዘመን እዚ ዝሆን ድምጽ ነው አምንታትና አውዝቃል እዚ ከትንቢት አውጸና ትንቢት ቃል ሃሌሉያ አሜን አሜን አረ ሃሌሉያ ክብር ኢየሱስ ነው እግዚአብሔር ተገኘ ተናገረ ሃሌሉያ ናይና ተሻታል መስማት እንደሰው አሁን ታይቴና በቃል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተገኘና በቃል እረኛና ብንተገኘና በቃል በጎቼ ምን ይላል ድምጼን በግን ናረኛ ድምጽ ይሰማኝ አራት ሰዓት ነው በደንብ ምስረኛ ጊዜ በሐፈት ምስረኛ ተሳጋጋት ነው ጊዜ ክብር ኢየሱስ አህላና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድምጽ ክንሰማና እግዚአብሔር ድምጽ ክንሰማና ነው ምስክዛብሔር ቃል ለሐለፍ ማለት ምስክዛብሔር ቃል ለለናል ምስክዛብሔር ቃል ለእግዚአብሔር ቃል ብንህቦ ጊዜ ቡልከ እግዚአብሔር ድምጽ ይሰማል ሐዲስ ተናገረ ተለዚህ ሐዲስ አላለ ድምጽ ሐዲስ ድምጽ ይሰማል ምን ማለት ነው እግዚአብሔር ቃል ድምጽ ይሰማል ዘመኑ ሁሉ ድምጽ ይሰማል ክብር ኢየሱስ ስለዚህ ዝጸና አይነት ቃል ድምጽ ይተናገሩ አምጠቅ አልፈው እግዚአብሔር ትንጎም ይችላል እግዚአብሔር ባንተ ድምጽ ትንጎም እግዚአብሔር ባንተ ድምጽ ትባረክ እግዚአብሔር በድምጽ ትባረክ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣን ጸለይ እረፍትን በሚሰጥ ድምጽ ሰላምን በሚሰጥ ድምጽ መረጋጋትን በሚሰጥ ድምጽ ኃይል ባለው ድምጽ እግዚአብሔር በኢየሱስ ምድር ትጎም እቺ ምድር ትጎም የክፋትን ስራ በሚያፈርስ እግዚአብሔር ድምጽ እቺ ምድር ትጎም ጌታ እቺ ምድር ትጎም እግዚአብሔር እቺ ምድር ትጎም አባቱ አባ በኢየሱስ ስልጣን ለምን ደሞ ስለሰማና መሰግናለን በድምጽ ስለባረከን ደሞቺ ምድር ስለታሳርፋት ክብር ሁሉ
ለአንተ ይሁን። እነሆ አዲስ ነገር አደርጋለሁ እርሱም አሁን ይበቅላል እንደሚል አዲስ ነገር ደግሞ እግዚአብሔር በዚህ ምድር እንዲሆን እርሱም አሁን እንዲበቅል በተወደደው ልጅ በጌታ በኢየሱስም ስልጣን ጸለይ። በኢየሱስም